Dobar dan, dragi ljudi, dobrodošli u novi video. Ovaj video je o energetskim vampirima, odnosno odnosima koje imamo sa onim ljudima koje zovemo energetske vampire. Kako da ne privlačimo energetske vampire i kako da se nosimo sa nekim energetskim vampirima koje možda imamo u svom okruženju. Prvo, ovaj naziv energetski vampiri malo zvuči pogrdno. Koristila sam ovaj naziv zato što većina ljudi bi tako nazvala te ljude. Uglavnom, ne bih želela da ikoga nazivam ikakvim pogrdnim nazivima, prosto zato što smo mi svi ljudi i sve što radimo to su naši, na engleskom se zove coping mechanisms, odnosno mehanizmi za preživljavanje. I ti ljudi koje zovemo energetskim vampirima, oni se tako ponašaju zato što je to njihov mehanizam za preživljavanje. Isto tako mi imamo izbor. Da li želimo da budemo u okruženju takvih ljudi ili ne. U nekim slučajevima možda nemamo izbora. Možda su to članovi bliske porodice i u tom slučaju, u oba slučaja u ovom videu dobit ćete korake kako da se nosite sa tim odnosima, a da se ne osjećate isceđeno kao krpa. Te ljude upravo i nazivamo energetskim vampirima zato što se posle razgovora sa njima ili posle boravka sa njima, čak i u istoj prostoriji ili u istoj kući, nekada čak odemo i na piće s takvim osobama, posle boravka sa tim ljudima mi se osjećamo isceđeno, energetski, umorno, kao da smo trčali maraton od 10 km. Naravno, na nivou emotivnom se osjećamo tako iscrpljeno. Znači, kada kažem energetski vampiri, mislim na te ljude i te odnose zbog kojih se osjećate iscrpljeno. Prvo ću objasniti zašto se ti ljudi tako ponašaju. Ako razumemo zašto se oni tako ponašaju, bit će nam lakše da ih posmatramo sa ljubavlju i da i sa ljubavlju ako treba i odemo iz tog odnosa, bez gorčine, krivljenja, zato što taj osjećaj prosto ne služi ni nama. I dalje ću vam dati korake kako da, kada razumemo, znači zbog čega se oni tako ponašaju, kako da se nosimo sa tim ljudima, da sačuvamo sopstvenu energiju. Ovako, zbog čega se ti ljudi tako ponašaju? Ako neko osjeća da ima manjak sopstvene energije, misli da će tu energiju nadomestiti, taj nedostatak unutrašnje energije, sopstvene energije, misli da će nadomestiti tako što se nakači neki spoljni izvor energije, to je možda neka druga osoba koja je vedra, raspoložena sa dobrom energijom. Ovo sve se dešava podsvesno. Ta osoba koja ima manjak energije unutrašnje, ona možda ni ne shvata da ima manjak unutrašnje energije. Naravno, njena podsvest, njeno telo to shvata. Tako da se taj mehanizam preživljavanja uključi i one traže kako da nadomeste tu životnu energiju. I podsvesno traže neki izvor spolja. I nakače se na druge. Kad kažem nakače se, znači žele da budu u okruženju, da imaju pažnju, fokus, razgovor, toplinu tih ljudi oko sebe koji imaju više energije, koji su dobro raspoloženi, pozitivni i tako dalje, koji možda žele i da im pomognu. Oni osjećaju, naravno neki nisu svesni toga, neki su svesni ili osjećaju manjak unutrašnje energije. Zbog čega oni osjećaju taj manjak unutrašnje energije? A pritom ne kažu oni sebi, ja znam da imam manjak unutrašnje energije, ali baš me briga, idem ja da se nekome nakačim kao krpelj. Ovo se sve dešava podsvesno. Nisu oni u velikom broju slučajeva neki loši ljudi koji su svesno rekli idem da nekome ukradem energiju, kao idem da ukradem gorivo sa pumpe. To se sve dešava na njihovom podsvesnom nivou i to je njihov mehanizam preživljavanja. Način da se nose sa svojom niskom energijom. Zbog čega oni imaju nisku svoju sopstvenu energiju? Svi smo prošli određene stvari u životu. Od momenta kada smo došli na ovaj svet do danas, sve što nam se desilo u životu,
Od momenta kada smo došli na ovaj svet do danas. Sve se to beleži u našoj podsvesti. I sva osjećanja koje smo akumulirali, naročito kao deca, su se nataložila u nama. I neki bi to nazvali traumama. Prošli smo određene situacije koje su bile obeležene jakim emocijama. I te situacije nazivamo traumama. Te jake emocije u nekom momentu su to negativne, da ih nazovemo negativne emocije. Emocije koje karakterišemo kao loše, teške, tuga, bol, jad, gorčina, uznemirenost, anksioznost, ljutnja. Sve su to neke emocije koje su mogle da se nataložu u nama zbog stvari koje su nam se desile u prošlosti. Veliki deo njih se dešava čak i u detinjstvu, a nismo ni svesni da smo zbog tih događaja u detinjstvu nakupili mnogo tih osjećanja koje zovemo negativnim i ona su i dalje sa nama, zato što smo ih samo nataložili, a nismo se njime pozabavili da ih razumemo i otpustimo. Prosto kao deca nismo imali kapaciteta da se time bavimo. Ljudi koji imaju dosta nataloženih tih emocija zbog stvari koje su im se desile u prošlosti, te emocije nataložene su teške. To je kao da nosite 10 kila šljunka ili kamenja u svakom džepu svakog dana i svaku noć. Ta težina je uvek sa vama. Ako je ta težina sa tom osobom, ta osoba se osjeća non stop iscrpljeno. Zamislite, nosite tu težinu godinu, 2, 3, 5, 10. To je iscrpljujuće. Znači, ta nataložena negativna osjećanja zbog trauma koje su se desile ili nekih događaja koji su se desili u prošlosti, ta nataložena osjećanja koje su samo nataložena, nisu isprocesirana i otpuštena, objasnit ću šta to znači, su teška. Ti ljudi koji osjećaju tu težinu, vremenom kreću, ako se ne okrenu unutar sebe da razumeju zašto se tako osjećaju, zašto osjećaju tu težinu, nego samo gledaju spolja, ignorišu taj osjećaj, a gledaju spolja da nekako nađu sebi spasa, pomoć, traže da nadomeste taj nedostatak energije tako što traže izvorište spolja. Znači, osoba koju zovemo energetskim vampirom se tako ponaša zato što je to njen mehanizam preživljavanja. Ona ima nedostatak sopstvene energije. Zbog trauma, zbog situacija koje su se desile toj osobi u prošlosti. Ona ima nataloženih negativnih emocija, ljutnje, bola, jada, anksioznosti i tako dalje, straha. Te emocije su teške i zbog te težine ta osoba osjeća manjak sopstvene energije i traži, umjesto da se okrene unutar sebe da razume zašto se tako osjeća i to reši, ta osoba to negira, ide napolje i traži sebi rešenje i spasa. Traži izvorište energije van sebe koje bi joj dopunilo tu energiju. Ali šta se dešava? Ta energija spoljna je privremena. Ona može da im pomogne na pola sata, na sat vremena. Ova težina je i dalje tu. Ta težina je i dalje tu koju oni osjećaju unutar sebe. Neće nestati time što će oni da crpu tuđu energiju ili da dobiju tuđu energiju na pola sata. Možda će sebi podići raspoloženje ili energiju na tih pola sata dok su sa nekom drugom osobom koja ima bolju energiju, odnosno pozitivniju energiju. Ali će nakon toga i dalje osjećati tu težinu unutar sebe. Zato im konstantno treba spoljno izvorište. Do momenta dok ne shvate da im je jedino rešenje koje je dugotrajno i dobro za njih, da se okrenu unutra i zapitaju se zašto se ja ovako osjećam. Zašto osjećam ovu tugu? Zašto osjećam ovaj strah, ovu anksioznost, ovu ljutnju i tako dalje. To je polazna tačka za njih. Sad, kada mi razumemo zašto ovo oni rade, nećemo ih više gledati kao neke negativce, loše osobe, vampire,
jednostavno ćemo razumeti da oni u ovom momentu biraju da ne reše svoj problem, nego da ga vuku sa sobom. Problem, naravno, da ne reše ta osjećanja koja imaju sa sobom. Ne vidim to kao problem, vidim to kao neki poligon na kome vežbamo i kada prođemo te poligone i te situacije kroz koje prolazimo kroz život, postajemo jači, to nam pomogne da se upgradeujemo na sledeću verziju sebe. Zato to ne nazivam problemom. Možemo ga nazvati tim osjećajima koji su se nataložili unutar nas. Sada, kada ste vi razumeli zašto oni to rade, ublažit ćete to i kako se osjećate kada ih vidite, kada ih posmatrate. Sa razumevanjem i vi ćete se bolje osjećati kada se susretnete sa takvom osobom. Naravno, to ne znači da ste vi dužni da nekome budete izvorište energije, cisterna za besplatno gorivo. Ne znači da vi treba uvek da budete dostupni da iz vas crpe energiju. Kada kažem iz vas crpe energiju, to znači da kada provodite vreme sa njima, oni vas uvlače u neke diskusije, u neke razgovore koji realno vam crpe energiju. Su razgovori koji se dotiču tih loših emocija, koji podstiču misli koje čine da se osjećate loše, jer naravno misao odmah izaziva osjećaj koji je u skladu sa tom misli. Ako su vam misli negativne, stalno sa tom osobom možda idete na razgovore koji su kritikovanje, tračarenje o drugim ljudima, pričanje loše o nečemu, o drugim ljudima, žaljenje na nešto, na situaciju, na život, na planetu i tako dalje. Te misli prouzrokuju da se osjećate loše. Znači, uvučeni ste u to da se i vi osjećate loše. Kako? Znači, prvi korak je, vi ste razumeli zbog čega se ta osoba tako ponaša. Sada je posmatrate više iz razumevanja. Više kao što biste posmatrali dete koje ne zna kako da se nosi sa sobom i sa svojim emocijama. Drugi korak je da kažete vi niste dužni. Ako neko odbija da pogleda u sebe i da razume zašto imate emocije i da ih prevaziđe, to je njihov izbor. Vi niste dužni da i vi ulazite u negativne emocije i tu budete sa njima. To nije vaša dužnost. Niti ćete im tako pomoći. Vrlo je važno shvatiti, niti ćete im tako pomoći. Znači, osobama koje zovemo energetskim vampirima, nećete im pomoći tako što ste im uvek na usluzi. Naprotiv, vi ćete im odmagati, zato što vi time što podržavate to njihovo stanje, gde oni odbijaju da u stvari se zapitaju zašto se ovako osjećam i da reše tu situaciju svoju, da krenu da se bolje osjećaju, nađu načina, vi podržavate to njihovo stanje gde oni crpe od drugih i nikada ne odu na uzrok sopstvenih emocija. Znači vi podržavate to njihovo stanje koje stvari nije dobro ni za njih, ni za njihovu okolinu. Znači ne pomažete im time što ste im na usluzi da od vas uzimaju energiju. Šta uraditi? Vrlo je bitno razumeti da razlog zašto vi imate energetske vampire u vašem okruženju je zato što u nekom momentu vi niste postavili jasne granice sa tim ljudima. Verovatno ste u detinjstvu, opet kao mehanizam preživljavanja, usvojili taj način građenja odnosa sa drugima, gde da biste dobili prijatelja, naklonost nekoga, ljubav, da ne biste bili sami, ostavljeni, dobili ste shvatanje u detinjstvu da je jedini način da ne budete sami to, da se odreknete sopstvenih granica i da činite sve za tu drugu osobu kako bi vas ona volela. Znači, ako se nađete da stalno, neki ljudi kažu kako ja stalno privučem te ljude, energetske vampire, evo ga opet ovaj energetski vampir. Ako se nađete u okruženju konstantno sa ljudima koje možemo nazvati energetskim vampirima, znači da vi negde niste postavili jasne granice. Što znači, ti ljudi podsvesno, njihova podsvest će iskenirati vaše ponašanje i naći će tačno, ovo možda zvuči kao naučna fantastika, ali zapravo je tako, naš mozak je jako sofisticiran. On tačno može da iskenira ko ima energiju svoju na izvolte, odnosno ko nema granice
Možda ste i umorni i pričali biste o nečem drugom, ali vi ste na izvolte da oni vas uvuku kod sebe i da vi podržavate to njihovo stanje. Time što se uključujete u njihove razgovore, u njihove teme i tako dalje. Možda krenete da ih ubeđujete, da ih molite, da im pomažete tamo gde vidite da oni u stvari ne traže rešenje, samo traže nekoga da bude tu i potvrđuje njihovu tu ulogu žrtve u kojoj se nalaze. Znači, u nekom momentu niste postavili jasne granice u ljudskom odnosu sa tim ljudima koje zovemo energetskim vampirima. Niste postavili jasne granice. Šta to znači? Da ćete ići preko sebe. Pričat ćete o temama sa kojima se ne osjećate dobro samo da biste njima ugodili. Radit ćete stvari s kojim se ne osjećate dobro, ne osjećate se u skladu, ali ćete to raditi da bi, bar ne bi bili sami, da bi bar imali tih prijatelja, da ih ne bi naljutili, da bi bili voljeni, ne bi bili odbačeni, da vas oni ne bi zamrzeli i tako dalje. Znači, sljedeći korak je da shvatite da je na vama da postavite svoje granice. Niko ne može vas da natera da se uvučete u razgovore i situacije gde se ne osjećate dobro. Vi ste ti koji ste rekli da. Jer kada kažemo crpi nam energiju, to znači da smo u nekom momentu se ne osjećamo dobro i ostali smo u tome neko vreme i onda nas je to iscrpelo. Vi ste ti koji ste rekli da. Jao, ali oni su mi, nisam mogao doći do reči njih. Mogli ste izustaviti, ali niste. Bojali ste se njihovog mišljenja. Bojali ste se da se vi njima više nećete sviđati ako izustavite, ako promenite temu, ako odete i kažete mene ova diskusija trenutno ne zanima i tako dalje. Znači, negde vi niste povukli crtu između onoga što vama prija i vama ne prija. Da biste se njima svideli, vi ste otišli u ono što vama ne prija kako biste se njima svideli. Iz tog razloga možemo reći privlačim stalno ljude koji su energetski vampiri. Znači, vaš je zadatak da shvatite da ste vi u toj situaciji zato što negde niste povukli jasne granice. Opet, nemojte sebe kriviti, to je mehanizam opet preživljavanja koji smo usvojili u detinjstvu. Bili smo u situacijama gde smo shvatili moram raditi za druge šta god mi zatraže da bi mi oni pružili ljubav, podršku, pažnju, prihvatili me, voleli me i tako dalje. To je ta uslovljena ljubav. Isto to ponašanje smo preneli u sad ovo odraslo doba i tako funkcionišemo sa ljudima oko sebe, prijateljima, porodicom, partnerima sada u našem odraslom životu. Eto. Znači da sumiramo. Razumeti zašto energetski vampiri se tako ponašaju. To je njihov mehanizam preživljavanja. Oni imaju manjak svoje energije koji je prisutan zato što imaju nagomilanih emocija iz prošlosti koji ih pritiskaju, teške su im. Imaju manjak svoje energije. Odbijaju da pogledaju sebe i da se bave svojim emocijama kako bi se osjećali bolje, to odbijaju, traže rešenje spolja. Traženje rešenja spolja je njihov mehanizam preživljavanja. Sljedeći korak je da razumete da vi niste dužni da podržavate njihovo stanje, da njima budete na usluzi. Time im ne pomažete, već im odmažete zato što podržavate to njihovo stanje u kojem oni ne traže rešenje. To stanje ni njima ne koristi. I treći korak je shvatite da ako oni vas uvuku u neke situacije gde se ne osjećate dobro, vi ste prekoračili sopstvene granice zato što se bojite da se nećete njima svideti ako im kažete ne i ako povučete jasne granice. Vaš zadatak je da sve ovo osvestite i da krenete da postavljate jasne granice. I da krenete sebi jasno da objasnite da ako želite prijateljstvo, ljubav, da to želite na dobrim temeljima, a ne na temeljima kojima vi radite sve što vam neka osoba kaže da biste joj se svideli. To su klimavi temelji, to nisu temelji pravog, jasnog, čistog odnosa u kome se osjećate dobro. I vaš je zadatak da vežbate te granice, postavite te granice
vežbate te granice. Naravno, prvo morate videti u kojim sve poljima i odnosima niste postavili jasne granice, da ih prepoznate, osvestite, nemojte sebe kriviti i krenite u postavljanje jasnih granica. Eto, nadam se da vam ovo pomaže. Jasnoća je prvi korak i bukvalno 80% svake pozitivne promene i želim vam, možda će ovaj video pogledati neke osobe koje se i prepoznaju u ovoj ulozi emotivnog vampira i to se može promeniti. I naravno, ako imate čak i u svojoj porodici neku osobu koju zovete energetskim vampirom, možete se osjećati bolje ako postavite jasne granice. Eto, ljubim vas puno, želim vam prelep dan i vidimo se u narednom videu.